Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Izoštreno. Istorija kažu učiteljica života. Retko koji narod i retko koja zemlja ima tako dobru učiteljicu poput nas Srba, ali čini mi se da je retko koji narod tako slab učenik kao što smo mi. Istoriju nikada nismo dovoljno dobro znali, našu nacionalnu istoriju nismo nikada dovoljno dobro upoznali, možda je nismo dovoljno ni razumeli, zato nam se valjda istorija ponavlja. Gledano upravo kroz istorijske periode, o mnoge smo se ličnosti ogrešili, o mnoge događaje se ogrešili, ne posvetivši im pažnju onakvu i onoliku koliko oni zaslužuju. Prošle godine je obeležena 100. godišnjica Topličkog ustanka. Topličkog ustanka koji je podignut, dakle, 1917. godine, jedini u okupiranoj Evropi u jeku Prvog svetskog rata, naravno podignut na ovim prostorima. Malo se o tome zna, malo se o tome govori, pa malo se, čini mi se, i piše po udžbenicima, a svakako nismo se ni mi nešto mnogo pretrgli da naučimo nešto o tome. Zna se o povlačenju srpske vojske preko Albanije, zna se o stradanju srpske vojske u albanskim lukama Draču i Valoni, zna se o stradanju na Krfu, o proboju Solunskog fronta, ali se malo zna šta se dešavalo sa ljudima kada su srpska vojska, kralj, sveštenstvo se povukli preko Albanije i šta se desilo sa srpskim seljacima, sa srpskom zemljom, sa srpskim narodom pod austrougarskom i bugarskom okupacijom, jer nakon povlačenja srpske vojske, Austrougarska i Bugarska su podelile srpsku zemlju između sebe. Upravo o tome šta se dešavalo u to vreme, šta su bili razlozi Topličkog ustanka, zbog čega je započeo, zbog čega je podignut Toplički ustanak, kako je tekao, kako je ugušen i kakve je kazne usledile nakon toga. Naša gošća večeras, profesor dr. Božica Mladenović, upravnik Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Dobroveče i dobrodošli. Hvala. Je li naša istorija, istorija srpskog naroda, tako dobra učiteljica, a mi tako loši đaci? Kako sam ja to predstavila na početku? Može se reći da je tako. A srpski narod ima veoma bogatu istoriju koju nema većina naroda i koja nas okružuje, a i evropskih naroda. Međutim, mi smo zaista bili loši đaci. Nekako imam utisak da čak nismo ni hteli da učimo, a onaj ko ne uči na svojim greškama, onda ih stalno ponavlja. Da, nije ni poenta čak ni ovog našeg razgovora, naravno, živeti u prošlosti, ali da bismo negde razumeli sadašnjost, da bismo razumeli šta nam se dešava i zašto smo tu gde jesmo, moramo prvo dobro naučiti istoriju i proći kroz te istorijske periode i golgotu našeg naroda na mnogo načina. Pa evo, ove godine 101. godina od Topličkog ustanka. Čini mi se da o Topličkom ustanku i nakon 101 godine se ne govori dovoljno i ne zna dovoljno. Ja sam rekla nešto malo na početku, dakle, znamo taj deo srpske istorije, da se srpska vojska povukla, da je sa vojskom otišao kralj, da je sa vojskom otišlo sveštenstvo, da su čak i mošti prenošene i nošene preko Golgote i nošene na krv, ali šta je bilo sa onim narodom koji je ostao u Srbiji? Narod koji je ostao u Srbiji preživeo je isto Golgotu, koja nije ništa manja od one koju je srpska vojska, kralj, vlada, narodni poslanici koji su oni doživjeli odstupajući preko Albanije i Crne Gore. Taj život koji su oni vodili 3 godine je bio svojevrsna drama za svakog pojedinca i svako je tu nosio svoj krst. Okupator je Kraljevinu Srbiju podelio između sebe, kao što ste vi već rekli, pri čemu su Bugari dobili 57% teritorija Kraljevine Srbije, a Austrougarska ostalih 43%. Znači, u tim svojim područjima okupacionim Bugarska je otvoreno sprovodila bugarizaciju, pokušavajući da od Srba napravi dobre podanike svoje države. Austrougarska vlast je isto radila na denacionalizaciji srpskog naroda,
i na tome da mu uništi političku svest. Međutim, oni su to nekako radili sofisticiranije, mekše, ali samim tim i perfidnije. I jedni i drugi su zapravo imali taj cilj da od Srba naprave dobre podanike svojih država. Sad, što se bugarskog dela, odnosno što se tiče Srbije koja je pripala Bugarima u tom periodu, oni su imali, eto, stvorile su takozvane dve zone, je li tako? Jedna Moravska sa sedištem u Nišu i jedna Makedonska sa sedištem u Skoplju. Upravo i taj način podele, ali i taj neprestani pritisak i, ajde, zulum da upotrebim reči, jer to je negde su nam Turci ostavili mnogo toga, pa između ostalog i reči koje je teško zameniti nekim sinonimima, jer su upravo ono što predstavljaju. Taj bugarski zulum je bio povod podizanja Topličkog ustanka. Počev od zaista nekih, ajde, manjih stvari, ali mada ne može tu ništa da se svrsta u manje ili veće, od pokušaja da se srpski jezik, pismo iskoreni, zameni bugarskim, zamene fresaka u srpskim crkvama bugarskim, crkvima dovođenja bugarskog sveštenstva, do masovnog streljanja, mučenja, zverskog ubijanja. Inteligencije, prvenstveno. Znači, onih ljudi koji su prvo su smatrali da mi je inteligencija najveći problem. Znači, malo šta se promenilo od tog vremena, nažalost, dobro? Inteligencija je uvek bila problem, da. Tako je, svako ko je mislio svojom glavom, pa tako i Bugarima. I prvenstveno su u tom prvom talasu stradali učitelji, sveštenici, obrazovaniji ljudi, a onda je zapravo bugarska okupaciona vlast shvatila da ni seljaci, odnosno ljudi nepismeni većinom, nisu baš laki za oblikovanje. Tačno, nisu ništa manje patriote od ovih koji su, da tako kažem, bili školovani. I onda su počeli zapravo da interniraju, da ubijaju sve redom i što je, recimo, zaista jedan kulturni genocid, spaljivali su knjige. Tako da postoje podaci o tim lomačama knjiga u Prokuplju i u većim gradovima, gde su ne samo iz biblioteka, nego i iz privatnih kuća uzimali knjige koje su spaljivali. Zapravo je trebalo uništiti tu srpsku ćirilicu, trebalo je ukinuti sve što je bilo simbol srpskog naroda, kao što je šajkača, koja se nikako nije smela nositi, a i srpski jezik je bio zabranjen. Znači, Srbiji je trebalo da međusobno govore bugarskim jezikom. Kažu da, sad ja ne znam koliko, to su dostupni podaci naravno, ali opet u Vranju je ubijeno negde oko 3000 ljudi, baš u to vreme. U Surdulici. U Surdulici takođe negde oko 3500 ljudi, pod izgovorom da se ljudi šalju u Bugarsku na rad ili na tako nešto. Ti ljudi su masovno odvoženi, streljani, bacani u jame. Mi o raznim zverstvima nekih drugih okupatora ili našim međusobnim znamo dosta toga. Međutim, vrlo malo o tome što se tada dešavalo. Kažu da ljudi u tom kraju Srbije i danas, kada se pomene Bugarska, imaju taj odnos i taj možda čak i strah koji je u genima ostao od bugarske odmazde ili njihovog načina da negde se osvete za balkanske ratove ili da prosto pokažu da su oni gazde. Ja sam to doživljavala na terenu, u razgovoru sa ljudima. Oni su ponovo to preživljavali. I onda se bukvalno dešavalo da čovjek legne u krevet, da počne se trese, da mu se ponovo vrate sve te slike, a zaista su preživljavali strašne stvari. A mi smo Srbi opet specifični po tome što se onako rado odričemo svojih reči, pa smo se odrekli reči četnik, a više volimo da kažemo komita. I kada ja u razgovoru upotrebim reč komita, oni skoče i kažu šta da pričamo o njima, oni su nas samo ubijali, oni su nas samo maltretirali. Ti ljudi koji su preživeli takve stvari, oni pojem komita vezuju samo za Bugare, nikako za Srbe. Dobro, šta je bio neposredni povod izbijanja Topličkog ustanka?
A neposredni povod jeste pokušaj Bugara da sprovedu regrutaciju sposobnog srpskog stanovništva od 18 do 45 godina za svoju vojsku. I koliko su oni bili ozbiljni u toj nameri, vidi se po tome što su već bile formirane takozvane naborne komisije, odnosno regrutne komisije, i da su neke od njih već započele sa radom u Kosanici. U jednom takvom trenutku Kosta Vujinović, Kosta Pećanac i ostali predvodnici Srpskog pokreta otpora nisu hteli, odnosno nisu smeli da dozvole tako nešto. Da Bugarska regrutuje srpske sposobne mladiće i odrasle ljude i da ih kao svoje vojnike uputi na Solunski front. Jer bi to zaista onda bila tragedija. I zapravo tako i počinju ti prvi sukobi. To su sukobi između tih nesuđenih bugarskih regruta, da tako kažem, i bugarskih potera. I zapravo u onom trenutku kada se vođstvo pokreta otpora sastaje da odlučuje o tome da li će doći do ustanka ili ne, na terenu su borbe već počele. Tako da oni to nisu mogli da zaustave. Da, rećete nam vi to malo bolje, ali ja koliko se sećam iz nekih natpisa, Kosta Vojinović je i bio poslat na teren da bi na terenu, ajde da kažem, držao situaciju pod kontrolom dok vlada ne reši, ne odluči da li je pravi trenutak da se podigne ustanak. Kosta Pećanac. Kosta Pećanac, da. Ali je njega zapravo sačekalo upravo to što vi kažete, borbe koje su uveliko počele. Pa zapravo moramo gledati realnu situaciju kako je bilo u onom trenutku kada je Kosta Pećanac pošao sa tim zadatkom od operativnog odeljenja Srpske vrhovne komande. Njemu je pukovnik Danilo Kalafatović, koji je bio šef operativaca, zapravo dao zadatak da on u Srbiji formira taj pokret otpora, da okupi prvenstveno one ljude koji se nisu povukli preko Albanije sa ostalom vojskom, nego su ostali iz različitih razloga, da on ima te organizovane čete koje će udariti s leđa na okupatora u trenutku kada dođe do proboja fronta. Ali Kosta Pećanac polazi 28. septembra. On je avionom doputovao i znamo da se tada već privode kraju borbe na Kajmakčalanu. Znači, to je trenutak kada srpska i saveznička vojska dejstvuju. Prvo je bila Gorničevska bitka, prva pobjeda srpske vojske posle godinu dana i posle onog jesenjeg poraza 1915. godine. Zatim je usledila uspešna bitka za Kajmakčalan, a potom dalje bitka na okuci Crne reke. Oslobođen je i Bitolj i tu se stalo. Više, znači, nije bilo pokreta srpske vojske sve do septembra 1918. kada je praktično probijen Solunski front. Da. Znači, jednostavno, u trenutku kada je Pećanac krenuo, izgledalo je da će vrlo brzo doći do te savezničke ofanzive. Onda se desilo to da je Rumunija, koja je ušla u rat u leto 1916. vrlo brzo bila poražena od strane centralnih sila i izbačena iz rata. I onda se stalo sa ofanzivom i daljim prodiranjem srpske i savezničke vojske ka severu. Tako da Kosta Pećanac, da je i pokušao da izvrši taj zadatak, trebalo je znači da čeka 2 godine da bi se to desilo. Međutim, na terenu je situacija bila sasvim drugačija, tako da on kao pojedinac zaista nije mogao da zaustavi jedan tako masovan narodni pokret. Prvo, šta se zapravo dešavalo na terenu? Pa na terenu se dešavalo to da su ustali ljudi koji su bili nezadovoljni prvenstveno ponašanjem okupatora. Već ste rekli šta su sve oni radili, kakav je to bio jedan vrlo surov, brutalan, represivan okupacioni sistem. I zaista prve te bitke koje se dešavaju, to su krenuli ljudi iz okoline Kuršumlije, recimo, iz jednog sela, zato što su u to vreme plaćenici, kako ih oni zovu Arnauti, krenuli da pljačkaju njihova sela. Dakle, ti prvi ustanički koraci su bili, ajde da kažem, jesu li bili samo inicijativni? Nije postojao komandant, nije postojao komandni lanac. Tako je. Sve se to dešava spontano. Do trenutka kada je Kuršumlija bila potpuno opkoljena,
I tada je Kosta Vojinović sa svojim odredom pritekao u pomoć tim lokalnim četama i pomogao je zapravo da se likvidiraju zabarikadirani vojnici koji su iz zgrade Sreske pružali otpor. To nisu mogli da urade ovi ljudi koji su formirali te lokalne čete. I posle tog sukoba koji se završio uspešno, naravno Kosta Vojinović je pobedio, odnosno uspeo da se obračuna sa bugarskom tom posadom i plaćenicima, on je proglasio ustanak u već oslobođenoj Kuršumliji. Da, eto, dve ličnosti su nekako obeležile taj Toplički ustanak, Kosta Vojinović i Kosta Pećanac. Potpuno različiti, čini se, i po biografijama, i po obrazovanju, i po načinu na koji su ratovali. Ja bih zamolila i da pogledamo i neke fotografije koje ste nam vi pribavili iz muzeja u Prokuplju, je li tako? Da. Ali do koje mere su oni bili različite? Evo, kada se kreće od samog školovanja, Kosta Vojinović je bio iz građanske porodice školovan. Kosta Pećanac je bio maltene samouk. Dakle, polupismen, učio da čita i piše pred odlazak u vojsku. Ali evo, njih dvojice su se nekako izdvojila kao ključne figure tog Topličkog ustanka. I ono što ih istorija deli, istorija ih je zvala belom i crnom rukom. Tačnije, za jednog su vezivali pukovnika Apisa, za drugog su vezivali kralja i vladu. Jel s pravom? Šta se sad ne kaže posle svega ovoga? Pa ja ne bih tu baš mogla da se izjašnjam i da kažem da je neko bio vezan za crnu, neko za belu ruku. Kosta Vojinović Kosovac je pripadao jednom naraštaju koji je bio patriotski. Oni su ne samo svojim rečima, nego i delom pokazali da nikakve žrtve za otadžbinu nisu velike. On je bio potpuno lojalan kralju, monarhiji. On se zakleo kralju i kao takav se i borio. Ni u jednom trenutku nema nikakvih pomisli da on ne prizna Kostu Pećanca koji je došao, koji je izaslanik Srpske vrhovne komande. To kod njega ne postoji, ali on je onog trenutka kada je dobio čin rezervnog potporučnika, a dobio ga je 1915. u odbrani Srpske prestonice, od tog trenutka on sebe i predstavlja i doživljava kao oficira srpske vojske. Njemu je mnogo važno, i on to stalno naglašava, izuzetno pride značaja časti, dostojanstvu. Kod njega nema nesklada između reči i dela i do kraja, i u onom trenutku kada se opredeljuje da se nikada ne preda, kako je sam rekao, živ se ne predajem, on kaže izabraću smrt dostojno srpskog oficira. Znači, posljednji metak je sačuvao sebe. Da, različite su im eto i sudbine. Kosta Vojinović se ranjen ubio da ne bi živ pao u ruke Bugarima. Kosta Pećanac je preživeo i ustanak i Prvi svetski rat i u Drugom svetskom ratu se borio, kažu, bio je suprotna struja od struje Draže Mihajlovića i eto, opet po nekim zapisima stradao je upravo od pristalica Draže Mihajlovića, uopšte od te struje. Tačno. I stradao je onako kako su stradali svi četnici. Kad su položili zakletvu, uvek su govorili, ako prekršimo ovaj zavet, neka mi Kama presudi. Tako je bilo presuđeno i Kosti Pećancu. I Kosti Pećancu. Kada govorimo o bitkama Topličkog ustanka, bez obzira što na početku je to bilo, ajde da kažem, i haotično i samoinicijativno, međutim, nikako ne može čitav Toplički ustanak da se posmatra tako. Postojale su i značajne i veoma organizovane bitke. Tako je, postojale su velike bitke i to su zapravo bitke za oslobođenje gradova. Prva velika bitka jeste bitka za Kuršumliju, koja je započela negde odnosno uveče 26. ali se završila tek negde ujutru 28. februara. I Kuršumlija je zapravo prvi slobodan grad.
Posle toga su ustanici iz Kuršumlije krenuli ka Prokuplju i Prokuplje je bilo oslobođeno 3. marta. Blace, koje se nalazilo u Austro-Ugrskoj okupacionoj zoni, je bilo oslobođeno 5. marta. I još jedan slobodan grad od 1. marta je bio Lebane. Otprilike to su ta veća mesta tada koja su bila oslobođena. Naravno, Prokuplje je bilo centar te slobodne teritorije i osim tih velikih bitaka za oslobađanje gradova još se posebno izdvajaju i 2 bitke koje se vode na mestima koje imaju isto ime, ali su jedan je na Moravi, drugi je na Kopaoniku. Znači, bitka na Mramoru zapravo obeležava teritoriju dokle je Kosta Pećanac stigao sa svojim jedinicama i više nije napredovao ka Nišu. Tu je stao. Međutim, Kosta Vojinović je 14. marta, kada se otprilike dešava to da dolazi do raspada ostalih frontova, on je na Kopaoniku, kod mesta Mramor, odneo jednu veličanstvenu pobedu, zapravo najveću pobedu u ustaničkim borbama na Mramoru Kopaoničkom protiv Austro-Ugarske vojske. Kako je sam pisao, Kosti Pećancu, izginuli su kao mravi. U toj bitci je poginulo 114 austro-ugarskih vojnika, od kojih i 2 oficira. To je bila jedna blistava pobjeda Koste Vojinovića, zapravo u trenucima kada je ustanak već nestajao. Kao ona ogromna vatra kada se gasi, pa na kraju još onaj jedan veliki plamen. Poslednji plamen pred gašenje. Upravo je to. Kako se na Toplički ustanak gledalo van Toplice, odnosno kako su na ustanak gledali kralj i vlada, koji su u to vreme u izgnanstvu, kako su gledale savezničke snage, kako su uopšte tretirali tu, opet kažem, jedinstvenu pojavu u Evropi, jer nigde se u tom periodu, u tom vremenu, za vreme trajanja Velikog rata nije desilo da usred rata neko podiže još i ustanak. Tako je, upravo ste. Vesti prve o Topličkom ustanku su stigle do srpskog kralja, srpske vlade, srpske vojske aprila 1917. Znači, za relativno kratko vreme je održana jedna sednica Narodne skupštine na Krfu gdje se diskutovalo i o tom ustanku koji se dešavao u okupiranoj otadžbini. I sad imate tu različita gledišta, različite stavove, narodni poslanici koji su bili iz Toplice, iz Jablaničkog sreza su to onako vrlo dramatično preživljavali, jer su zapravo i njihove porodice zaista ponele krst u tom Topličkom ustanku. Recimo, narodni poslanik Ilija Ilić i Gavrilo Nikolić su, odnosno članovi njihovih porodica su stradali u Topličkom ustanku. To je bilo jedno iznenađenje i za srpsku vladu i za srpsku vrhovnu komandu, jer zaista niko nije sa strane to podsticao u smislu da to krene pre proboja fronta. Svetska, odnosno evropska javnost, prvenstveno javnost država koje su činile sile Antante, odnosno srdačnog sporazuma, je zaista bila zgrožena tim podacima koje su dobijali o brutalnosti kaznene ekspedicije koja je usledila po ugušenju ustanka, o tome kako su se pojedini oficiri trupa centralnih sila hvalili nekim svojim zločinima koje su činili i zapravo to je bio jedini način na koji reaguju sile Antante. Njihovo javno mnjenje koje osuđuje takvo ponašanje trupa centralnih sila. Naravno, nikakve pomoći nije bilo ni sa jedne strane i to je nešto što nas je, čini se, pratilo kroz čitavu istoriju. Naravno, mnogi su, ovo sada što posmatramo, su, pretpostavljam, posljedice kaznene ekspedicije. Vratit ćemo se i na kaznenu ekspediciju, ali da pretpostavljam da je bilo i onih koji su govorili čemu sad to. Zašto podizati ustanak kada će odmazda biti strašna? Zašto podizati ustanak kada se ishod unapred zna? Kao da se to kod nas nikad ranije nije dešavalo.
čini se da za ljude koji su tada ostali u Srbiji izbora baš i nije bilo. Prvo je Kosta Pećanac govorio da je još rano, da je preuranjeno. Govorio mi smo mali, mi smo zeleni, dajte da sačekamo da se na frontovima ostalima reši sudbina, pa mi da udarimo neprijatelja sa leđa. Znači, čovek koji bi zapravo trebalo da predvodi je tako govorio. Međutim, to se pitanje u punoj meri postavlja prvenstveno od ljudi koji su zapravo kasnije sagledavali taj događaj, ocenjivali ga i pitali se pa da li je baš bilo vredno tolikih žrtava da se podigne jedan takav ustanak. I naravno uvek odgovarali da je cena bila previsoka. Ali istoričar kada donosi zaključak o tome, on to radi prvenstveno na osnovu izvora koji su tada nastajali. Znači, on čita ono što govore savremenici. A savremenici su govorili da se moralo umirati ovako ili onako. Mogli su da čekaju kod svojih kuća, da neko dođe i da ih ubije, ili su mogli da uzmu puške u ruke pa da pokušaju da prežive. Tako je, znači da jednostavno poginu kao slobodni ljudi, kao ljudi koji se bore da budu slobodni. Jer šta je, jednostavno ona deviza, nema života bez slobode. Šta je čovek bez slobode? Ništa. Koliko je trajao i kako je ugušen Toplički ustanak? Ustanak je trajao otprilike mesec dana. Između 20 i 25 dana. Ako računamo da je počeo 26. februara i da je februar kraći mesec u odnosu na ove druge, Austro-Ugarska vojna vlast je napisala izveštaj da je ustanak ugušen 24. marta, a Bugarska je komanda taj izveštaj napisala 25. marta. Otprilike tako, znači nepunih mesec dana. 25 dana. Šta se desilo sa vođama ustanka? Ajde, da u stvari već smo pomenuli, to su ali... opet interesantne sudbine i različite, baš onako dijametralno suprotno što bi se reklo. Kosta Pećanac je napustio Prokuplje bez borbe. Rekao je da je najpametnije da se četnici povuku, da se kriju po šumama, da ne bi narod stradao zbog njih. I on je i otišao sa svojim borcima i bio na Sokolovici planini. A nasuprot, Kosta Vujinović je nastavio da pruža otpor. I on je zapravo predstavljao to borbeno krilo srpske gerile koje se nikada nije predalo, čak ni prihvatilo primirje. On je nastavio da ratuje. Bile su brojne potere protiv njega i u svim tim borbama izdvajamo 3 koje su bile najveće i najbitnije. Prva je bila već aprila 1917. na brdu Kaljaja iznad Grgura. Kada je zapravo, ali već je kao po svim podacima Toplički ustanak ugušen, je li tako? Naravno, ustanak je ugušen, ali gerila i dalje deluje. Oni nisu poginuli. Većina tih vođa su preživeli ustanak. To je prva bitka. Posle te bitke, i tu prvu bitku vodi protiv bugarskih potera. Druga velika bitka je u leto 1917. kod Velike Dragoše. Tu se Kosta Vujinović bori protiv Austro-Ugarske vojske i pobeđuje je. I treća velika bitka je već u jesen 1917. kod Obratinca gde se on zapravo borio protiv komita bugarskog vojvode Tala Nikolova i gde ih je satro. I Tale Nikolov je bio ranjen, pao je sa konja, tako da je Kosta Vujinović bio ubeđen da ga je ubio. I on to i piše u svom dnevniku, da je poginuo Tale Nikolov, međutim Nikolov je bio samo ranjen u tom sukobu. Od tog trenutka nekako kao da sreća okreće leđa Kosti Vujinoviću. Bugarska vlast daje amnestiju četnicima, da mogu da se predaju i da ih neće ubijati, nego će ih voditi u internaciju. Međutim, opet u tom trenutku kada se predaju bivši četnici, Bugari daju mogućnost da biraju da li će biti internirani ili će ostati sa Bugarima da jure Kostu Vujinovića.
I bilo je Bilo je onih, ljudi, pretpostavljam, tako koji je. su i pristali na to. Naravno, bilo ih je i Kosta Vojinović je ostavio njihova imena budućim generacijama u svom dnevniku i zapravo su ti ljudi pokazali Bugarima gde se kreće Kosta Vojinović, sve njegove tajne skrivnice, staze, prolaze, zemunice i tu su mu u jednom trenutku postavili zasedu. To je bilo 16. oktobra na mestu Livadice Ivljak. Odred Kosta Vojinovića je upao u zasedu, mnogo boraca je izginulo, među njima i njegov zastavnik Janići Dimić, njegova ljubav Stanka Petrović, zatim mnogi poznati, proslavljeni, prekaljeni borci. Kosta Vojinović je bio ranjen, uspeo je da se izvuče, ali je u tim borbama bila zarobljena njegova štabska arhiva i priličan broj boraca je poginuo. Posle toga Kosta Vojinović je nastavio da se skriva. Izgleda da je ta povreda bila nezgodna jer on piše u dnevniku da ni posle mesec dana nije mogao da stane normalno, nego je oslanjao se na pušku i do kraja života on nije mogao da hoda normalno, da se kreće. Kraj nije trebalo, nažalost, dugo čekati na kraj, s obzirom da je do decembra, da, ali to su već puna 2 meseca i nekoliko dana preko toga je on izmicao poterama, a onda su ga opkolili u Vodenici iznad sela Grgura, otprilike 3 kilometara. Vodenica je jedna pored Grgurske reke i svako ko vidi gde je ta zemunica odmah shvata da ga nisu našli Bugari, nego su ga našli Srbi i doveli su. I opet istorija koja nam se ponavlja dobro. Tako je. Znači, taj motiv izdaje je potpuno prisutan u razgovoru sa savremenicima iz tog perioda, sa ljudima koji su se sećali kada je Kosta Vojinović poginuo, odnosno izabrao smrt dostojnu srpskog oficira i kada su ga Bugari tako mrtvog u saonicama odvezli iz Grgura do Kuršumlije gde je bio izložen. Dovodili su ljude da vide da je on zaista mrtav. Da je mrtav. Onda su ga vratili jer je navodno Kosta Vojinović ostavio pismo da ga sahrane tamo gde je poginuo. Bugari su ispoštovali tu njegovu želju i sahranili su ga pored Vodenice. Da, ono što nismo ili jesmo rekli, jesmo, ali naravno vredi naglasiti, Kosta Vojinović se ubio da ne bi ni živ pao u ruke Bugarima, niti dozvolio da ga neko drugi ubije. U međuvremenu, prošlo je čitav vek, mnogo se govorilo o dnevniku, o natpisima Koste Vojinovića i evo, vi ste i priredili te njegove dnevničke zapise koji kažu, odnosno nose naslov Živ se ne predaje. Je li bilo teško prirediti ovakvo jedno izdanje s obzirom na to da je pisano pre čitavog jednog veka? I koliko je zapravo bilo, ne koliko je verodostojno, naravno verujem da je verodostojno, ali koliko je teško bilo rekonstruisati događaje kroz čitav ovaj dnevnik? Meni nije bilo teško, zato što su godine rada, pa i decenije rada i za mene. Za mene je to bilo zadovoljstvo i čast. Najteže zapravo bilo doći do tog dnevnika koji je bugarska vojska, kao što sam rekla, zaplenila tog 16. oktobra 1917. I tek pre 5 godina je sasvim slučajno jedan bugarski istoričar, da tako kažem, naleteo na ta dokumenta srpskog porekla i tako smo mu ušli u trag. A zapravo to traganje za dnevnikom je trajalo poprilično dugo i onda se, posle 25 godina san pretvorio u javu, da mi nije bilo ništa teško. Onda sam samo gledala da to što pre uradim, jer čitavih 1.5 dana je trajalo to prekucavanje, pošto sam ga dobila u elektronskoj formi, znači trebalo je prekucati prvo. Jasno, originalni spisi su ostali u Bugarskoj, jel? Jesu, naravno, oni su i dalje tamo. Prevedeni su i na bugarski jezik, tako da zaista Bugari to vrlo pažljivo čuvaju. Ali meni bi bilo draže da to postane ovako tema jedna za razgovor o restituciji, da nam oni to vrate. A dok nam oni to ne vrate, eto imamo
Ovaj dnevnik ovakav, znači kao kritičko izdanje, ali imamo i jedan dnevnik koji je zapravo fototipsko izdanje, znači njegov rukopis originalni, pa to će biti zamena dok nam original ne stigne iz Bugarske. Još da pomenemo, vidjeli smo neke fotografije, vidjet ćemo ih ponovo. Dakle, kaznena ekspedicija. Nakon ustanka, ugušenja ustanka, kreće kaznena ekspedicija. Odred Koste Vojinovića kroz gerilsko ratovanje pokušava da pruža otpor koliko može. Međutim, kaznena ekspedicija je strašna jer su tu združene snage, ne samo Bugara, već su tu i Austro-Ugari, nemačka vojska, čak negde kažu i plaćenici islamske veroispovesti. Da, da. Koliko ih je bilo? To je bilo... Pa to je bila jedna onako šarolika vojska. Bilo je svakakvih, pogotovo ti plaćenici. Nije to baš bila neka mnogo kvalitetna vojska. Ali vojska koja je dato da radi šta god želi. Ali oni su morali da povuku sa fronta neke jedinice. Austro-Ugarska vojska i Bugarska sa Solunskog fronta. Da, oni su imali potpuno odrešene ruke. I onda tu uopšte nije bilo pravila. Stradali su svi koji nisu pobegli. Od beba u kolevci pa do žena koje su imale preko 90 godina. I zaista je stravično čitati te spiskove koji su napravljeni posle rata, na kojima se nalaze imena i žena, i dece, i starih muškaraca, i mlađe muške dece. Znači, niko nije bio pošteđen, pogotovo u tom prvom talasu. Svako na koga su naleteli je stradao. Pri čemu, ako gledamo to kako su ubijali to civilno stanovništvo, Austro-Ugarska je bila humana, pa su ih streljali, a Bugari su štedili municiju. Što, mislim, je dovoljno da sad ne nabrajam kakve su to brutalnosti i življavanja bila, pogotovo žene koje su prosto tako biološki takve kakve jesu, pa su ih i ponižavali, silovali, i mučili, i tukli, i terali majke da gledaju kako im ubijaju decu i kako im siluju ćerke i tako dalje. Mislim, to su zaista stvari za koje ja ne znam kako je neko koji je normalan mogao da ih radi. Da, bilans te kaznene ekspedicije kažu negde oko 20.000 žrtava. Da. Negde oko 50.000 spaljenih kuća, objekata. Sve to radila vojska koja je brojala nekih 60.000 ljudi. Da, a protiv 10.000... Uglavnom nenaoružanih. Da, nenaoružanih, gladnih, premorenih. To traje nedeljama, traje te ustaničke borbe, a nemaju rezervu, nego uvek ti isti ljudi se bore. I, znate, 6 na 1, ta neka prosta matematika. Tehnička prednost ogromna, jer ustanici uglavnom imaju puške. Imali su 2 mitraljeza koje su međuvremenu pokvarila. A trupe centralnih sila su zaista naoružane potpuno. Imaju čak i jedan oklopni voz koji povremeno prođe. Imaju i avione koji lete, pa onda bacaju letke da se predaju. Znači, tu je i propagandni rat. Bacaju i bombe, ali uglavnom Kosta Vojinović kaže niko nije nastradao od tih bombi i tako kao malo onako podcenjivački gleda na te njihove avione koje on, što je interesantno, zove areoplani. Zašto smo zaboravili? Zašto smo dopustili da zaboravimo? Da nam potone takav jedan događaj, takva jedna žrtva. Jeste doduše u Srbiji žrtava i žrtvovanja bilo mnogo, ali zašto smo dopustili da nam sve drugo i neki drugi heroji postanu važniji? Ne kažem da nije bilo i drugih herojstava i drugih ljudi koje je trebalo slaviti, ali ne na uštrb ovih. I zašto smo dopustili da nam taj deo istorije negde sklizne i da, eto, gotovo do pre par godina se ništa i ne zna o tome? Istorija je nauka koja se bavi događajima koji su dešavali pre 50 godina. Znači, to je taj neki period koji treba da protekne od događaja da bi ga istorija proučavala kao nauka. Dotle postoji tradicija, postoji sećanje, postoji publicistička historiografija, postoji umetnici, pisci, pesnici mogu da se bave tim temama.
A Toplički ustanak se dešavao u Velikom ratu. Međutim, uskoro je usledio Drugi svetski rat. I tada je između ostalog i protiv borbe protiv okupatora postojao i građanski rat. Naravno. I onda postoje te grupe koje se ni danas nisu pomirile i zbog toga su junaci Topličkog ustanka pali u zaborav. Prosto postojali su neki drugi junaci koji su pobedili i onda su se oni slavili, govorilo se o njihovim pobedama. A ako malo samo pogledamo, odnosno znamo društvenu istoriju Topličkog ustanka, odnosno kakvi su bili ti ljudi, borci, onda možemo primetiti da su oni koji su nastali kasnije, a to su partizani, mnogo toga preuzeli od ovih prvih i prisvojili kao svoje, kao da su oni to prvi počeli. Sad, s obzirom da se vi bavite nacionalnom istorijom i da negde, to je tematika koja vam je bliska, malo smo da iskočimo iz teme, ali ne sasvim, jer ima zaista uporište i u čitavoj ovoj priči. U Drugom svetskom ratu, da, pored svetskog rata, pored građanskog rata, vodio se još jedan rat zapravo za promenu društvenog sistema. Okončalo se tako kako se okončalo, dobili smo jednu novu staru državu, malo drugačiju, i nakon Prvog svetskog rata smo dobili državu koja je najmanje odgovarala Srbiji, a Srbija je izginula za tu državu. Dobili smo, eto, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviju, za koju su ginuli Srbi, a u njoj su najgore prošli. Ovi drugi nas nikad nisu prihvatili kao ravnopravne članove. I Hrvati i Slovenci su na Srbe i posle Prvog svetskog rata gledali kao na okupatore. Onda nam se ponavlja sve to, utvrđujemo tu istu državu samo sa drugačijim uređenjem, umesto monarhije imamo sada republiku, ravnopravnost, i nekako se desilo da se u toj ravnopravnosti Srbi najlakše odreknu svoje prošlosti, svog ratovanja, svojih žrtava, svoje crkve, svog nacionalnog identiteta. Svi drugi su nekako to što su imali, zadržali, nadogradili, neki čak i izmislili, a mi ono svoje što smo imali zarad nekog opšteg mira u kući, što bi se reklo, smo pokušali da potisnemo. Jesmo li mi narod kao narod? Gde je tu naša krivica? Prosto kao naroda, može li da se sve to svede pod, ne znam, državno uređenje, pa politika je bila takva, pa ne znam, zakoni su bili takvi, ili smo se mi jednostavno najlakše odrekli svoje prošlosti? Ja to zapravo objašnjavam time da nikada političke elite nisu pitale narod šta želi, nego su one imale neke svoje ciljeve koje su ostvarivale. I na kraju taj ratnik srpski iz Velikog rata se opet vratio svome poslu, svome selu. Nikakve privilegije on nije dobio, nego je opet ta vladajuća elita, prvenstveno politička, krojila te nove političke karte, nove države. Ja zapravo ne bih to nikako pripisala Srbima kao narodu, nego prosto mislim da mi imamo tu nesreću da nas stalno predvode ljudi koji zarad nekih trenutnih interesa se odriču zapravo onoga što je suština našeg nacionalnog bića, onoga što nas je održalo kao narod, upravo radi toga što ste vi rekli, zarad mira u kući, kao, ajde da prećutimo, pa dobro, pa mi smo najbrojniji, mi smo najveći, imamo istoriju, ovi drugi nemaju, ajde da im to stalno ne prebacujemo, nego mi ćemo da prećutimo, i to je tako. A i posle rata, to je prosto pravilo, ne znam da li ste čuli za onu komandu nalevo krug. E pa to je to, znate, kad se kreće u rat, onda prvo ide pešadija, artiljerija, vojska, prvi poziv, drugi poziv, pa i treći, pa ide komora, pa na kraju tamo na repu ostanu oni ratni profiteri, zelenaši, i to se tako dešava, sve dok se vodi borba. Kad se završi, onda dođe komandan, nalevo krug, pa oni što su bili na čelu kolone, oni koji su profitirali od rata, zelenaši, oni kojima je rat bio brat, oni su sad na čelu kolone.
A ovi drugi koji su ginuli, krvarili, borili se, oni su potpuno nebitni. I to se dešavalo stalno. To je prosto pravilo. Pa tako u toj kraljevini SHS, kraljevini Jugoslaviji, oni ljudi koji su nastradali na Solunskom frontu nisu smeli da prose. Terali su ih policajci da ne prose. Pa to nam se kasnije ponavljalo. To imamo i sada, znači prosto to nam je nešto što, da ne kažem, nosimo u genima, ali to je ono da nećemo da naučimo. I da se vojske setimo... da čitava istorija Srba posle ratovanja bude nalevo krug. Upravo to, nalevo krug, do sledeće prilike. Kad dođe ta sledeća prilika, a opet je biraju oni koji su na kraju, nikad ne kažu ajde za mnom, nego kažu napred. Ajte vi, ja ću za vama. Da, ja ću da vas stignem. Ne, onda mislim, ajde da naučimo tu lekciju. Neka oni idu, neka oni kažu za mnom. Neka nam oni pokažu put. A mi ćemo za njima. 100 godina je prošle godine obeleženo i nekako čini se, pa po prvi put i tako u tom raspoloženju, u tom svečarskom nekom duhu, u tom obraćanju punom pijeteta prema ustanicima, prema ljudima koji su ipak uzdigli glavu i negde rešili da ili jel pukovnik, jel pokojnik, ili da se pogine ili da se opstane, ali nikako da se trpi. Prošle godine je, eto, struka obeležila organizovanjem naučnih skupova, a objavljen je dnevnik Koste Vojinovića, ali i Vojska Srbije održala veliku svečanu akademiju u Domu vojske u Nišu. General potpukovnik Milosav Simović je kažu svi oni koji su bili, održao vanvremenski govor sa veoma emotivnim momentima. Kako ste vi zadovoljni? Ajde prvo da pogledamo tu 100-godišnjicu. Prosto istoričar ste, neko ko se bavi ovom tematikom dosta dugo. Kako ste zadovoljni uopšte tim segmentom, tim načinom obeležavanja 100-godišnjice ustanka? Pa ja tu zapravo razlikujem neka 3 segmenta u samom obeležavanju. Prvi je zapravo odnos države. Zvanično je to ušlo u kalendar tih značajnih godišnjica koje se obeležavaju. Nekako ja imam utisak da je to opet učinjeno koliko da se odradi zaista i da je država Srbije zaista morala da to učini na jedan mnogo dostojanstveniji i bolji način. Zapravo bila sam zaista uključena u sve to i političari su došli tek u nedelju, na kraju, kad se zapravo čitava ta nedelja obeležavanja završila. Tada premijer Aleksandar Vučić je održao govor. Došli su svi tada. Ja nisam bila, mislim, zaista znam dovoljno o tome da bi mi neko pričao o tom događaju. I na tome se završilo. Više ništa. Tako je obeležila država Srbija. Struka je opet obeležila na jedan nedostojan način. Napravljen je jedan skup gde se zapravo ništa novo nije čulo bez plenarnog predavanja. Međunarodni naučni skup, to zaista nema smisla. Ja to govorim onako, zaista mislim da sam kompetentna za to i da mogu da procenim. I najvrednije što je urađeno jeste ovaj dnevnik, jer je to nešto novo, nešto što do sada se nije znalo i ja se iskreno nadam da će istorija kao nauka, odnosno ljudi koji se bave istraživanjem, tu uspeti da pronađu nešto što će razrešiti neke njihove nedoumice ili dileme. I onaj segment društva koji je po mom mišljenju to zaista uradio dostojanstveno jeste vojska koja zapravo predstavlja stup svake države, ozbiljne države. I vi ste zapravo govorili o toj svečanoj akademiji. Ja sam bila tamo i ja nemam ništa kao istoričar prvo da zamerim generalu Simoviću. Sve što je on tu rekao, to je, znači nema materijalnih grešaka, to je prvo. A drugo, ja poznajem generala Simovića i meni se zaista dopao taj način na koji on završio svoj govor tom pesmom.
Mislim da je on to učinio potpuno spontano, onako, iz duše, srcem, zato što je osjetio da je to taj trenutak kad i tom pesmom treba da se zahvali svim učesnicima i stradalnicima Topličkog ustanka. General Simović nosi uniformu, ali ne krije osjećanja. I neka nam ga Gospod čuva i dalje i da održi još mnogo ovakvih govora. O kakvom se govoru radi i o kakvoj se atmosferi radi sa proslave, evo kažemo još jednom 100-godišnjice Topličkog ustanka, imaćete i vi priliku da vidite, poštovani gledaoci, u narednim minutima. U drugoj polovini 1916. i početkom 1917. godine širom Srbije, a posebno u Toplici, Jablanici, Kosanici i Ibarskoj dolini, na Kopaoniku, Rogozni i Jastrebcu pojavljuju se četničke jedinice. One će kasnije biti jezgro odreda ustanka. Prvi i najpoznatiji četnik bio je Uroš Kostić, Rudinac. U četnike se odmeće i Kosta Vojinović, rezervni oficir srpske vojske, koji je organizovao i predvodio narod željan slobode. Kosta Pećanac sa Solunskog fronta dolazi u Toplicu i Jablanicu sa zadatkom da ustanak počne tek kada srpska vojska bude u blizini. Formirano je 5 ustaničkih odreda. Oslobođeni su Kuršumlija, Prokuplje, Blace. Ustanak se širio na Aleksinac i okupacione centre Niš, Pirot, Kruševac, Leskovac. Narod je uzeo stvar u svoje ruke. Narod koji je bio porobljen. Ustanak nisu podigle vojvode Vojinović i Pećanac. Ustanak su podigli ljudi, narod Toplice, Jablanice, Kosanice i Puste reke, koji, kako kazaše, morali su da ustanu jer je trebalo mreti ovako ili onako. Oni su zbog toga digli glas i branili sebe. Posle gubitaka, uz žestok otpor ustanika, okupacione vlasti ponovo preuzimaju ustanička područja. Slede masovna ubijanja, hapšenja, klanja, vešanja, silovanja. Stradaju srezovi Činjski, Dobrički, Kosanički, Jablanički, Leskovački, Prokupački, Svrljiški, Sokobanjski. Omiljena pesma bugarskih vojnika bila je Po 5 na nož. Verovatno bi bilo manje žrtava da je ustanak počeo kasnije. To jest pre, a ne mnogo pre dolaska srpske vojske. Ali je bilo veoma teško kontrolisati narod koji je želeo što pre oslobađanje od jarma. Cena slobode Topličkog ustanka i slobode Srbije je mnogo, mnogo velika. Prema podacima Austro-Ugarskog crvenog krsta, na kraju 1917. godine preko 340.000 ratnih vojnih zarobljenika i civila bilo je u Austro-Ugarskoj, Nemačkoj i Bugarskoj. Većina njih ostavila je kosti tamo daleko. Nažalost, od tadašnjih do današnjih generacija
s vremena na vreme stradamo ponovo, bombarduju nas, a mi završavamo tragično. Samo u Drugom svetskom ratu 2 puta smo bombardovani. Od neprijatelja i od saveznika. U NATO agresiji 78 dana. Kada dođe do rata, mi se setimo Boga i vojske. Ako bi se Boga i vojske češće setili pre rata, postoji mogućnost da ne dođe do rata. Svaki oficir ili podoficir, građanin, civil, koji je u ratu izgubio ili imao ranjenog vojnika, neko kome je stradao brat, drug, prijatelj, nikada poželeti rat neće, jer rat ne donosi sreću nikome. Ako do rata dođe, mi, komandanti i komandiri, dužni smo da preduzmemo sve mere kako bi sačuvali živote naših vojnika. Mi koji nosimo uniformu, uvek moramo da budemo spremni za rat, iako treba žrtvovanje. Pre i tokom Topličkog ustanka ratovali smo protiv Turaka, Bugara, Austro-Ugara. Danas, hvala Bogu, kopnena vojska, vojske Srbije, sarađuje sa kopnenim vojskama Turske, Bugarske, Austrije, Mađarske, ali i sa kopnenim vojskama Rusije, Amerike i kopnenim vojskama drugih evropskih država. Pripadnici kopnene vojske dostojanstveno dočekaju dan kopnene vojske i dan pešadije. Ponosni na svoje pretke, srećni što im Bog dao priliku da osjećaju i vole srpsku vojsku, da budu uvek sa njom, srpsku vojsku koja se sada modernizuje, željni i dalje modernog naoružanja, svesni političko-bezbednosne situacije u državi, željni boljeg standarda koji dele zajedno sa građanima Srbije i odlučni da ostanu deo stroja koji je garant mira i bezbednosti Srbije i Balkana. Kopnena vojska, vojske Srbije, je vojska svih građana Srbije, bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost. Ona se bavi svojom strukom. Od prošlog do ovog praznika kopnena vojska je izvršila 3951 gađanje naoružanjem kojim raspolaže. Izvela 153 vežbe različitog nivoa, od čete do brigade. Izvela i 13 multinacionalnih vežbi u inostranstvu i zemlji. Njeni inženjerci od prošlog do ovog praznika popravili su 120 km puta i bili uz građane Srbije tokom godine u mnogim nedaćama koje su ih zadesile. Vojnici kopnene vojske hrabro stoje pored zastave Republike Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti, na istočnoj i južnoj državnoj granici, u mirovnim misijama širom sveta. Dame i gospodo, dragi gosti, večeras ovde pričamo o Topličkom ustanku i setit ćemo se vojvode Koste Vojinovića, Koste Pećanca. To je lepo i dobro. Još bolje bi bilo kada bi se češće sećali i ostali. S vremena na vreme setimo se i drugih vojskovođa, komandanata, generala. Veoma, veoma retko, skoro nikada, ne setimo se vojvoda Vuka Vojina Popovića, Vojislava Tankosića, Vojina Tankosića, Krste Kovačevića, Krste Trgoviškog, Vasilija Trbića, Đorđa Ristića Skopljančeta, Jovana Stanojkovića Dovezenskog, Pavla Mladenovića,
i mnogih drugih. Goran Antić, novinar iz Vranja, i Siniša Antonijević, njih se sete. U Nišu ih se seti Božica Mladenović i Vladimir Vučković. Dragi gosti, večeras na jedan poseban, možda interesantan način, u ime svih nas ovde, od naših najviših zvanica i zaslanika predsjednika Republike Srbije, ministra odbrane, načelnika Generalštaba, preko naših uvaženih generala koji nose i koji ne nose uniformu, ali su naši ponosni srpski generali, do ljudi koji su na kraju sale, od srca i iz duše, pozdravit ću vojvode i vojnike Topličkog ustanka, ali i vojvode i vojnike pre njih, vojvode i vojnike koji su bili potpuno posvećeni oslobađanju srpskog naroda u staroj Srbiji i Makedoniji. Oni su svoj život posvetili oslobađanju stare Srbije, Makedonije i nečemu što se zove bolji život za sve naše ljude. Neretko ti vojnici, četnici i te četničke formacije bili su u prethodnici regularne srpske vojske u mnogim bojevima i bitkama. Bili su veoma disciplinovani, moralni. Oni su negovali opšte ljudske i opšte nacionalne vrednosti. Čast bila je sveta, svetinja, sveta reč. Ako bi se četnici našli u nekom selu i neki četnik ružno se poneo prema nekoj devojci, bila ona Srpkinja ili Turkinja, tom nesrećniku lično je presuđivao njegov vojvoda. Znači, gospodo oficiri, to je bila veoma disciplinovana vojska. Oni su mnogo voleli Srbiju i potpuno njoj bili posvećeni. Imali su jednu omiljenu pesmu. Planino moja, planino, planino stara moja družino, planino stara moja družino, pode sam često odio, komitske čete more vodio, komitske čete more vodio, komitske čete vodio, četnički barjak more nosio, četnički barjak more nosio, četnički barjak nosio i braću Srbe uvek svetio, i braću Srbe uvek svetio, četnički barjak nosio, dušmane naše more pobio, dušmane naše more pobio, planino moja, planino, planino stara moja rodbino,
da, i emotivno, i svečano, i dostojanstveno, i baš onako kako treba odati počast junacima. Kako junaci odaju počast junacima. 101. godišnjica pred nama, da li je planirano obeležavanje godišnjice i na koji način? Obeležit ćemo 101. godinu ustanka, prvenstveno kao struka, promocijom ovog dnevnika, ne samo u većim gradovima, nego i u mestima koja su zapravo bitna za Toplički ustanak. Što je posebno interesantno, dobili smo poziv od Bugara da napravimo promociju u Sofiji i u Ćustendelu. I zaista dva grada su vrlo karakteristična, jer je Sofija bila glavni grad Bugarske kraljevine, ali je Ćustendel bio sedište vrhovne komande bugarske vojske u Velikom ratu. Tako da ćemo biti u prilici da i bugarsku publiku i istoričare upoznamo sa delom Koste Vojinovića. I dalje nastavljamo na objavljivanju građe. Biće objavljen dnevnik Toška Vlahovića. I ono što je posebno važno jeste da ćemo i dalje sarađivati sa Vojskom Srbije i da ćemo sve što je važno, što je vezano za Toplički ustanak, opet raditi u Domu vojske, neke promocije, predavanja, tribine i na kraju mislim da je jako važno i da ono što svakako treba raditi jeste negovanje kulture sećanja, da ti ljudi ponovo ne padnu u zaborav, ne smemo ih nikako zaboraviti, jer ako njih zaboravimo, onda na neki način ko smo mi, šta smo mi, ako prekinemo tu neku vezu sa njima. Mi smo niko i ništa. Jednog dana ni nas više neće biti. Hvala vam puno što ste bili gosti emisiji Izoštreno. Molim. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite uz televiziju Belami.